Ngizakwetha-ke nginibingelele nginamukele kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video. Uma uqala ukungena kule channel qinisekisa ugcinisele usubscribe uthola zonke iy'ndaba esiy'phostayo kuyona-ke le channel. Wangilandela lapha ey'nkundleni zokuxhumana usearch uthi Msize SA ku-Facebook page uzokwazi ukuthi uthole-ke iy'ndaba esiy'phostayo futhi kulelo khasi. Nowashisa kwabulala umndeni wakhe ngomlilo ewuvalele endlini. Inkantolo-ke yase-Ladysmith igwebe kuMichael Buthelezi odilika jele abangu-4 kanye neminyaka engu-15 ngaphezulu. Buthelezi wayeyikhansela-ke le-DA ngaphansi komasipala uKhahlamba Local Municipality. Kuthiwa-ke baba-ke nokuhilisana noma-ke nokuxabana nonkosikazi wakhe okwaholela ekutheni-ke emvalele endlini kanye nezingane zakhe-ke ezingu-3 basha-ke bangqongqa baze-ke badlula-ke emhlabeni. Zindaba-ke lezi eziyisihluku kakhulu futhi-ke inkantolo ithe-ke imfundisa-ke isifundo ukuthi-ke nakwabanye abenza-ke imigilingwane noma abenza izinto ezibuhlungu kanje begwetshwe-ke iminyaka-ke eminingi odilika jele. Ngifisa ukuthi ngizuvula khona nombono ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba, sihlangane lapha kwi-comment section.